Orere ikundi cia kiuteti nyumba-ini ya Jubilee ikoretwo igĩũkanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ na iria ciĩbatithĩtie marĩtwa ma Kieleweke na Tangatanga. Rĩu mũmbunge wa Maragwa Mary Waithera kana wa Maua na ũrĩa ũkoretwo arĩ mũrũmĩrĩri woma wa gĩkundi gĩa Tangatanga na kĩrĩa kĩgiritanagia na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na mũjumbe wa Ishagaki Charles Mwangi kana Ishagaki 1 na ũrĩa nĩ mũrũmĩrĩri woma wa gĩkundi gĩa Kieleweke na arĩa megiritanagia na mũtongoria wa bũrũri nĩ macenjanĩtie mĩario mĩrũrũ mũcemanio-inĩ wa mũingĩ taũni ya Maragwa. Gutire gite kia mundu. Gutire gite kia nyina wa mundu. Mbona Ishagaki ni MCA, Rosio na kono wako MP. Lakini wengine ni nini wametuambia? Isipokuwa kuja kukereresha hatutaki takataka. Ukitakataka na ulete maendeleo, shida ni gani? Mujumbe wa Ishagaki augite gikundi gĩa Tangatanga muoroto wakio ni kuregana na mutongoria wa bũrũri kuria nake mũmbunge wa Maragwa augite ndeharirie gutiga kwaranĩria na mutongoria wa bũrũri na munini wake. Umuthi uyu urathio kona nginyo nore manyitane nake akoni uhoro wa agenda 4 tuiga tutigi uhoro wa siasa urakora andu akena guthima rithi gwika siasa hiyo siasa itaisa. Maragwa tuzagurite Uhuru na ndio tuwe nake nako he mundu era ukana resign ni resign mathie mokano simale daweka campaign nake ugu tutire ndo horosi wa maundu magma uthiruka kula marathi ukona ku Maragwa eno maundu maria mothe twina maroka ni siasa twenda maundu mathire Uhuru Muigai atuike president na no tuwe nake na utie mundu ngirathaka no guthie kuhingizana nake ugu niguo kuri no tukuonana. Isipokuwa kuja kukereresha hatutaki takataka. Ukitakataka na ulete maendeleo, shida ni gani? Ukitakataka na ulete maendeleo, shida ni gani? Sasa mimi nikitembea leo na William na ni constitutional office na tulimpatia kura, shida iko wapi? Kesho nikitembea na Uhuru Kenyatta our president, shida iko wapi? Si hao ndio tulichagua? Mujumbe wa Ishagaki akiaria augite uteti uyu niguo hingĩrĩirie bara ya Maragwa gukorwo yakĩtwo ta ũrĩa mũingĩ werirwo hĩndĩ ya mambura ma kũhoya kura mĩaka 2 mĩhĩtũku. Gũkũ nake mũmbunge wa Maragwa akiuga thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Mwangi wa Iria nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩnyitĩte itemi harĩ waki wa bara ĩno mbere ya thirikari nene ĩrĩkĩtie kwarĩra mĩbango yayo. Na kama kuna mtu ambaye anataka kufanya hiyo Tangatanga, hii ndio unaona sita tuko naye. Hii barabara ya Maragwa ingekuwa imetengenezwa kitambo. Hii barabara ya Ishagaki ingekuwa imetengenezwa kitambo. Hii sida ya Tangatanga iise na tuunge Uhuru Muigai Kenyatta ndendaga andu matuike meguthie kumumana thutha. Ona kuri uguo mucemanio wa muingi ndona tharara na uria ugwikinyitio ni maabitha a ugiteri matongoretio ni munini wa county commissioner Maragwa Mawira Mungania kuria ahinyiriirie muingi kunyitanira na maabitha a borithi niguo kunina ciiko cia waganu na iria ikoretwo ikiyumiria mahinda kwa mahinda tauni-ini ya Maragwa. Sisi anasema hata ukiona bangi wengine hawatuambi, ukiona wizi unafanyika, wizi wa kuiba taa kama hizi, ukifikia Itani ya Kenya Power, lakini nienda mulika hapa imuliki Kenya Power kule Nairobi, ni yenu, si kweli? Sasa kijana akiondoa hapa na nyinyi mnaangalia, tunakuwa na giza katika tauni kwa sababu wewe umekataa kutoa habari kwa vyombo vya usalama. Na sisi nafikiri bwana huyu sisi tuko wazi. Simu zetu ziko na wananchi, machifu wako vijijini mko na hawa. Tupigeni simu na mtuchoshe. Hata kama ni saa 6 usiku, simu yangu zizimi, tupigie simu, magari yapo serikali imenunua, tutakuja hapa tuhakikishe yule muhalifu katikati yetu tumemuondoa kwenu, wala wanaopenda amani waendelee kufanya maendeleo na kazi. Andu-ini Hajata TV kuma Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni Kanyoro wa Wajiro.